Betaturi nabi-nabi rasul Tuhan 25 Allah sebut dalam Al-Quran. Tak perlu nodum anedra wahai taulan, wajib hukum betaturi rasul Tuhan. Meruna bejetnya tiketnya ilme Nabi sirtu 20,000 ledumpang ule Allah pejut dalam dunia lerutu lebla rojul ke rasul kun gure 25 yang wajib tatu sonama meruna bejut nyoi tikut nyoi leme Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Isa Yakub Yusuf Ayub Zulkifli Syuaib Musa Harun Ilyas Daud Sulaiman Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara rasul 5 yang ulul azmi martabat tinggi Allah beri atil sabah Nabi Nuh Ibrahim Musa Isa Allah beri lejan ke Nabi Muhammad Rasul Mustafa meruna bejut nyoi tikut nyoi leme